الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون عشرك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على حقا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد.
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة. فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلق ريرته الأزلية بخلق هذا الحمد المحبوب فانتشرت أثر سرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من أرض الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود
فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بدراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا قد تراقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ للخلق من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل المتبسرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل صلوات أجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيه العدل الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح مصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي تقوا صهوة مجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف أصله بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين. يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا
صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد
فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال ميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار أزليات بما قدر أظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في ألم شهرة بصرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الركيم لهذه الحروف بأن يركما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه فأنها تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شعر أصراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه وبقي رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لا التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجوز تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع وترواهني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يتخطه ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل فهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعدت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية
واستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة الآمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها قدمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حمل الله عليه حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة البدء تنبسط على أهل هذا العالم فيوجة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا من ذاب فيك غرام غراما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما أنت الذي شرفت كل مشرف مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف مشرف ومنحتنا ومنحتنا يا لنا يا إمام إماما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما يا سيد الكونين يا عالم الهدى علم الهدى يا سيد الكونين يا عالم الهدى علم الهدى يا من أتى يا من أتى للمرسلين ختام ختاما يا خير هادي للأنام تسامى
آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ ألقت به هذه الدرات المكنونة والجوهرات مثونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى البروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة كويس نطقت بفصله العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضامخة بإثر فراه بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم غفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبساط في العالم كبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب عنوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. فأمطار وجود الإله على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود أبرز الحامد المحمود مسعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا هلال مثاني فحذروا اليمن غرت واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفع الله الله حيث أوتنا عطاء حيث أوتنا عطاء جمع الفخر المؤبد الله الله صل يا ربي على أحمد صل يا ربي على أحمد اسمه ضحى وياسين الله المشفع بالقيامة المشفع بالقيامة من أتانا بالبراهين الله الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي فلربك كل حمد الله جل أن يغسره العدل الله إذ حبنا بوجود مصطفى الهدي محمد صلى الله عليه يا نبي الله الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أحلى بك إنا بك نسعد وبجاهه
زد وبلغ كل مقصد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا واهدنا نهج سبيلك كي به نصعد ونرشد ربي بلغنا بجاهك في جوارك خير مقعد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selanjutnya mari bersama-sama kita saksikan peresmian nama atau tasmiyah yang kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Syauqi bin Abdullah Al-Kab untuk memimpin prosesi tasmiyah. Fa'alaihi tafadhal mashkur. Ma'asyiral hadirin, di hadapan kita seorang bayi yang akan diresmikan namanya dengan nama yang baik, nama zaujat Rasulullah SAW, yaitu Asy-Syarifah Khadijah. Asy-Syarifah Khadijah binti Abdurrahman bin Ali bin Alwi bin Ali bin Abu Bakar bin Al-Habib Hamid Sahibul Haul bin Syahab. Semoga anak ini dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat, dimurahkan segala rezekinya, jadikan anak taqiyah salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadzin niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bihabli rabbana bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul.
الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أصرى بك المهيمن ليلا يا من أصرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام يا من أصرى بك المهيمن ليلا يا من أصرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من
في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت نداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السحن واللفظ المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكبياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه وقد انبسط القلم في التدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم
وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya pembacaan doa kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, fa'alaihi tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyati 'ubuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi bihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba amali bil amali al maqbula wa tawajjuhi bit tawajjuhatil khalisati was silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzatihi tuhattu rihalu tatajaha minhul buyudatul ghamira. Natawajjahu ilayk bi ashrafil wasaili ladayk sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin. An tusalli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسقيك أرس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشريف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. فلقبوا بحقه وبجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وصلتم واجتمعتم فاتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول، نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول، ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول، سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول، أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المكرم والمحترم الحبيب علي بن عبد الله بن حامد، والحبيب شوقي بن عبد الله الكاف، والحبيب محمد بن عبد الله الحبشي، ومدير المعهد رباط المحبين الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب، ومدير المعهد الرياض 13 الحبيب حامد بن عمر الحبشي، ومدير المعهد
Riyad Talang Betutu, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi, wa kafatul habaib wal asatidh yang tidak bisa Al-Faqih sebutkan nama antum satu persatu, tapi insya-Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan rasa cinta kami kepada antum sekalian. Ma'asyiral habaib wal asatidh wal ikhwan, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat sihat wal afiat, nikmat taufik dan hidayat, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita masih bisa berkumpul pada tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan haul dari sahibil magam Al-Habib Hamid bin Umar bin Alwi bin Syahab. Dan salawat beserta salam marilah kita haturkan dan kita bacakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, acara demi acara kita lewati bersama. Diawali dengan berziarah ke makam sahibul haul Al-Habib Hamid bin Umar bin Alwi bin Syahab dan pembacaan Yasin dan tahlil. Kemudian dilanjutkan dengan ara-araan menuju lokasi Masjid Baitur Rahim, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan pembacaan Maulid Simtud Durar lil Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi yang dibacakan oleh santri Ponpes Anwarut Thayyibah. Ma'asyiral hadirin, yarhamni warhamkumullah. Menginjak acara selanjutnya, yakni kata sambutan, yang kali ini akan disampaikan oleh As-Sayyid Al-Ustaz Abdurrahman bin Ali bin Syahab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah, sebelumnya kami umumkan insyaallah sebagaimana biasa majlis kita nanti akan ditutup dengan salat zuhur berjamaah. Bagi habaib ikhwan yang masih punya wudu, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Yang sekiranya batal wudu bisa mengambil wudu. Ada dua lokasi, lokasi menghadap sungai ada tempat wudu di luar kiri kami dan juga di kamar mandi di depan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dalam sumur, yang jawab salam tak doakan panjang umur, amin. Sebaliknya daun salam dalam peti, yang tak jawab salam insyaallah cepat naik haji. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala riyadhal jannati lissalikina tariqata ahli widadih wa naddara wujuhul muttaqin al-muhlisin min ibadih. Wassalatu wassalamu ala man kana al-istighfar wal adhkar min awradih, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa junudih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Ma'had Ar-Riyad 13 Ulu Abu Al-Habib Ad-Da'i ilallah Hamid bin Umar Al-Habshi wal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habshi wal Mukarram wal Muhtaram Mudirul Ma'had Rubat Al-Muhibbin Al-Habib Al-Baraka Ad-Da'i ilallah Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan para habaib yang mohon maaf bila mana yang besar tidak sempat kami himbau gelarnya, dan khususan wal Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhsin Al-Habshi, pimpinan Ma'had Ar-Riyad Talang Betutu, dan khususan juga Al-Habib Ad-Da'i ilallah Mudirul Ma'had Anwar At-Thayyibah Al-Habib Al-Ustaz Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengkaruniakan keberkahan kepada mereka semua,
sehingga keberkahan itu dapat mengalir untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah jaga mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tetap kuat dalam mendidik dan membina kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang yang penuh berkah ini, kita sama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan ya Allah jagalah nikmat ini, tambahlah nikmat ini, sehingga nikmat ini tetap menjadi nikmat yang selalu kami syukuri kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kita hadiahkan kepada datuk kita, junjungan kita, suri tauladan kita, contoh kita, Nabi yang agung, yang diagung-agungkan oleh yang maha agung, Nabi yang besar, yang dibesar-besarkan oleh yang maha besar, Nabi yang mulia dan dimulia-muliakan oleh yang maha mulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita tadi baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, menjadikan kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua pun mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalaulah pulang dari kota Padang, janganlah lupa membeli sisir. Kepada seluruh jamaah kami ucapkan selamat datang di desa kami, Desa Tanjung Pasir. Sesungguhnya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, banyak para habaib, para tuan-tuan guru kami yang lebih pantas untuk menyambut kedatangan antum-antum semua. Namun dengan kemuliaan dari hati-hati mereka, mereka memberikan amanah kepada kami dan menyampaikan sepatah dua patah untuk menyambut kedatangan antum-antum semua. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang dari manapun Anda berasal, yang tidak kami sebutkan, bahkan tidak kami ketahui asal antum-antum semua. Namun kami yakin kedatangan antum bukan untuk disambut, kedatangan antum bukan untuk dijamu, tapi kedatangan antum ke sini untuk berbagi berkah dengan kami, untuk memenuhi undangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memenuhi undangan sahibul hal Al-Habib Al-Barakah Asy-Syarif Hamid bin Umar bin Alwi bin Zain bin Syahab. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan keberkahan dan hajat-hajat antum pun akan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kami mewakili segenap panitia, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kehilapan. Kekurangan pasti ada di antara kami. Insya Allah kekurangan tersebut akan kami benahi di kemudian hari. Dan yang terakhir, kami berharap mudah-mudahan kekompakan dan kebersamaan ini tetap berkelanjutan di kemudian hari, dan mudah-mudahan di acara-acara selanjutnya tetap meriah dan tetap memberikan manfaat bagi keluarga kita dan masyarakat kita pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan nantinya kami ucapkan syukran kathiran kepada penceramah kami pada hari ini, akhina fillah ad-da'ilallah Ustaz Ahmad Nabil bin Abu Al-Habib Hamid bin Ustaz Ahmad Hasan Muhammad Hasan bin Abu Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi yang datang dari kota Madia Palembang, insya Allah akan memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua. Sebelum kami tutup, kami ada beberapa pantun. Kalau makan pempek cek mila, jangan lupa banyaki cukonyo. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dan ganjaran pahala surga. Sungguh enak minum kopi, apalagi di tengah ladang. Mudah-mudahan tali silaturahmi di tahun ini akan terus terjalin di tahun yang akan datang. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pun pasti ada dagingnya. Maka ambillah dagingnya, buanglah tulangnya, ambillah baiknya, buanglah buruknya. Syukran katsiran, jazakumullah khairan jaza, wal afu minkum wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Menginjak acara selanjutnya pembacaan manaqib dari Sahibul Haul Al-Habib Hamid bin Umar bin Al-Bin Syahab yang kali ini akan dibacakan oleh Sayyid Bagir bin Hussein bin Syahab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Wa qala alaihi salatu wassalam uzkuru mahasina mautakum amma ba'd. Ma'asyiral habaibil kiram wal ma'asyiral ulama'il aizzah wal ma'asyiral hadirin wal muhtaramin rahimahi wa rahimahumullah. Sama-sama yang kita muliakan Mudirul Ma'had Anwarut Tayyibah Al-Habib Abuya Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab dan Mudirul Ma'had Ponpes Darul Rubat Muhibbin Al-Habib Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan Mudirul Ma'had Mudirul Ma'had Ar-Riyad Talang Betutu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, dan Mudirul Ma'had Ar-Riyad 13 Ulu Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Umar Al-Habsyi. Dan asatidah dan syibam dan syabab yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim kami kepada antum sekalian. Semoga Allah memberikan rahmat keberkahan kepada kami, mendoakan mereka panjang umur, kesehatan walafiat, dikabulkan segala hajatnya. Segala puji syukur nikmat bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Haul Sahibul Haul Wali Allah Al-Habib Hamid bin Umar bin Alwi bin Syahab. Adapun manaqib beliau Al-Habib Hamid bin Umar bin Alwi bin Zain bin Alwi bin Umar bin Zain bin Idrus bin Muhammad bin Ahmad Syihabuddin Asgar bin Abdurrahman Al-Qadi bin Ahmad Syihabuddin Akbar bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Faqihil Muqaddam Muhammad bin Alwi bin Muhammad Sahibul Marbat bin Ali Halak Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Hamid bin Umar bin Syahab yang lebih dikenal dengan Buyut Hamid. Beliau merupakan putra tunggal dari pasangan Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab dan Ibunda Maryam yang merupakan istri kedua dari Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab. Maryam adalah seorang putri asal Pemulutan yang mempunyai budi pekerti, akhlak yang baik, yang karimah, yang membuat Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab kagum dan terpikat hingga dijadikan pendamping hidupnya beliau dalam dakwanya. Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab adalah salah satu ulama yang melakukan dakwanya ke pelosok, terutama di pesisir Sungai Musi, di antaranya Bungi Ayib, Pemulutan, Muara Batun, Lingkis,
Olak Temangu, dan Sukodarmo. Dan beberapa di suku adat pedalaman yang banyak masuk Islam berkat beliau. Beliau adalah Habib Umar bin Alwi bin Syahab. Beliau juga dikenal dengan pribadi yang tawadhu, yang serba cukup, yang tertutup hingga beliau memilih hidup berdakwah di daerah pelosok. Padahal beliau seorang ulama yang hidup di kalangan bangsawan yang merupakan adik ipar dari Pangeran Syarif Ali bin Syah Abi Bakar bin Salim. Yang dari istri pertama beliau, Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab, menjadi tokoh yang sangat berperan besar dan dicintai masyarakat. Adapun magom beliau terletak di sebelah kanan magom Pangeran Syarif Ali di Gubah Pangeran Syarif Ali, dan saudarinya yang merupakan istri Pangeran Syarif Ali yang bernama Syarifah Sida binti Alwi bin Syahab, yang di makamnya tidak ditulis kapan beliau dilahirkan dan kapan beliau diwafatkan. Al-Habib Hamid bin Umar bin Alwi bin Syahab Sahibul Haul hidup di masa penjajahan Belanda yang diperkirakan pada tahun 1820 Masehi. Al-Habib Hamid bin Umar bin Syahab mempunyai 10 anak, 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Sedangkan nama istri beliau belum kami ketahui secara pasti. Adapun 5 anak laki-laki beliau yang bernama Al-Habib Alwi bin Syahab yang diasingkan di Nusa Kambangan oleh penjajahan Belanda, dan Al-Habib Abu Bakar, dan Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Syekh, dan Habib Ahmad. Ini adalah 5 dari anak Al-Habib Hamid bin Umar bin Syahab. Sedangkan nama kelima anak perempuan beliau yang masih belum dipastikan, karena kebiasaan orang kampung memanggilnya dengan nama sebutan atau nama panggilan. Mereka yaitu Hubaba Aluya dan Hubaba Gede Buyut, Hubaba Gede Ilir, Hubaba Cici, dan Hubaba Nur Aini. Hubaba Nur Aini yang dibawa oleh pimpinan Belanda yang diculik sampai ke negeri Belanda. Dan beliau Al-Habib Hamid bin Umar bin Syahab hidup mandiri dan sangat sederhana di kampung Bungin Ayib yang lebih dikenal dengan Pegayut. Beliau juga dikenal sangat pemberani karena hidupnya di tengah hutan. Hidup di tengah hutan tanpa ada seorang pun, karena di waktu itu rumah sangat sedikit sekali di zaman beliau, yang hanya ditemani oleh hewan buas maupun daratan maupun di sungai. Banyak hewan buas yang ada di sekeliling beliau. Dan beliau juga sangat disayangi dan didik langsung oleh ayah beliau, ayah tercinta beliau Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab, yang pada saat itu Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab yang sangat terkenal dakwanya di kota Palembang, jadi ulama kibar. Al-Habib Hamid bin Umar bin Syahab juga dikenal cerdas dan soleh. Hal ini terbukti semasa hidup beliau dihabiskan untuk melanjutkan perjuangan ayahnya, Bahkan hidup beliau dihabiskan untuk melakukan amal-amal yang soleh, melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Hal ini terbukti karena beliau melanjutkan dakwanya ayahnya hingga ke pelosok-pelosok, hingga lebih jauh bahkan lebih luas dari ayahnya. Sampai ke kota Pasma, Banyuasin, dan kota Pagar Alam. Pada saat itu tidak ada kendaraan, beliau tidak mempunyai kendaraan maupun tumpangan. Beliau hanya berjalan kaki untuk dakwah ke pelosok-pelosok. Dan juga beliau sangat tawadhu dan sangat menutupi akan kewalian beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan kewalian beliau setelah wafatnya. Dan sampai sekarang desa ini sangat masyhur berkat dakwanya dan berkah dari beliau.
Al-Habib Hamid bin Umar bin Syahab diperkirakan wafat pada tahun 1890 Masehi atau 1308 Hijriah. Beliau dimakamkan di desa Pegayut ini, di desa Bungin Ayib, yang dikenal dengan Guba Buyut Hamid. Dan sampai sekarang kita dapat menjumpai keturunan-keturunan cucu-cucu beliau hingga saat ini. Dan mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa dan berkumpul dengan Habib Hamid, Sahibul Haul Habib Hamid bin Umar bin Syahab, dan mendapatkan keberkahan dari beliau. Dan kita di sini kabulkan hajat-hajat kita, keinginan kita di maulid ini. Sebelum kita keluar dari maulid ini, Allah sudah kabulkan hajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Afwan minni hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran, jazakumullah khairal jaza. Kami ucapkan kepada Sayyid Bagir bin Husain bin Syahab, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mengharamkan keberkahan Sahibul Haul kepada kita semua. Menginjak acara selanjutnya, Mau'izatul Hasanah, yang kali ini akan disampaikan oleh Fadilatul Habib As-Sayyid Al-Ustadz Muhammad Hasan Ibnul Habib Hamid bin Umar Al-Habshi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul Mustafa bil Qur'ani kasyamsi wa duhaha. وبالسنة كالقمر إذا تلاها ومن سار عليهما صار في ضوء النهار إذا جلاها ومن تخلف واعترض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل أما بعد. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati segenap para asatid, para habaib, para syiban, para sesepuh, tokoh masyarakat yang kita doakan bersama semuanya, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, dijadikan sebagai wasilah kita dan pintu kita untuk sampai kepada Allah. Duduknya kita dengan mereka sebagai saksi bahwasanya kita pernah duduk dengan orang yang saleh, pernah menatap wajah orang yang saleh, dan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, semua hajat-hajat kita digobulkan oleh Allah, semua hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah. Yang belum menikah dilancarkan pernikahannya, yang belum memiliki anak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hajat apapun dunia ataupun hajat akhirat insyaallah semuanya digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita masih diperjalankan oleh Allah, masih diberikan nikmat oleh Allah untuk duduk di tempat ini,
untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghadiri acara haul seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini tidak mungkin beliau ini adalah orang biasa, yang kita yakini beliau adalah wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ibadillah ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki sekelompok hamba, yang hamba ini menjadikan para nabinya Allah, menjadikan orang-orang yang syahid iri kepada mereka, ghibta kepada mereka, ingin jadi mereka. Siapakah kelompok mereka ini? Siapakah hamba Allah yang ini? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah? Fala'allana nuhibbuhum." Siapa golongan mulia itu ya Rasulullah, yang membuat para anbiya cemburu, yang membuat para syuhada cemburu? Andai kata kau beritahukan kepada kami, niscaya kami akan mencintai mereka ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Hum qaumun tahabbu fillah min ghairi amwalin wala ansabin. Mereka adalah satu kaum, satu kelompok yang mereka itu menyebarkan kecintaan karena Allah. Wal min ghairi amwalin wala ansab. Mereka saling mencintai bukan karena harta, bukan karena kebaikan, bukan mereka saling mencintai karena keluarga, tidak. Kata Nabi Muhammad SAW, wujuhuhum min nur. Wajah-wajahnya mereka terbuat dari cahayanya Allah. Ala manabir min nur, tempat-tempat duduk mereka terbuat dari cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, wa la yahzanuna idza hazinan nas. Mereka tidak pernah takut ketika manusia takut. Mereka tidak pernah bersedih ketika manusia bersedih. Sifat yang seperti ini sangat cocok dengan sahibul haul. Sangat-sangat cocok. Beliau tidak takut dakwah masuk ke tempat ini. Kita sekarang pun jauh dari kota Palembang. Saya ingat dulu dari kecil saya sering diajak oleh Abuya ke sini, naik kapal dulu, naik kretek. Dak katik mungkin belum ada jalan darat. Naik kretek gitu. Bagaimana zaman Habib Hamid bin Umar? Bagaimana zaman beliau? La yakhaf, tidak pernah takut beliau. Tidak pernah takut untuk berjalan di jalannya Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut. Mereka tidak pernah bersedih untuk menyebarkan dakwah, untuk bersyiar, untuk mengajak orang ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuhum min nur. Cocok, sangat cocok untuk Habib Hamid bin Umar. Tempat ini sekarang terang menerang. Apalagi sekarang ditambah pondok pesantren. Ini menunjukkan cahaya yasri. Nuruhum yasri ilaina. Cahaya mereka menjalar ke kita, mengalir kepada kita. Kita mendapatkan keberkahan mereka, mau tidak mau, sadar tidak sadar. Mereka para auliaannya Allah. Hum yuhyuna fi kuburihim. Mereka ahya fi kuburihim. Mereka adalah orang yang hidup di alam kuburnya mereka. Kita datang kepada mereka, meminta, menjadikan mereka wasilah kepada Allah. Niscaya mereka akan membantu kita sampai kepada Allah. Ini terbukti. Tempat ini menjadi tempat yang makmur. Kalau bukan karena Habib Hamid bin Umar, siapa lagi? Kita tidak melihat di sini adanya hal-hal yang berbau seperti desa-desa yang lain. Ini menunjukkan tentang keberkahan Habib Hamid bin Umar sahibul haul. Belum lagi Rasulullah SAW pernah menyifatkan su'ilan Nabi SAW anil awliya. Rasulullah pernah ditanya tentang awliya, siapa itu wali? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hum idza ru'u dzikrallah. Mereka itu kalau dipandang dzikrallah, niscaya kita pasti ingat kepada Allah. Ketika mereka ditaruh di satu tempat, dzikrallah, maka nama Allah akan hidup di tempat itu. Habib Hamid bin Umar. Kita berdoa bersama hadirnya kita di tempat ini, tidak keluar dalam keadaan khaib, dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan tidak mendapat apa-apa. Semoga semua apa yang kita hajatkan berkat sahibul haul dikabulkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Mungkin kita sering
dan ditanamkan oleh guru-guru kita, oleh pendahulu kita untuk menghadiri acara-acara haul atau acara-acara maulid, atau kita sering menghadiri acara Isra Mi'raj atau acara nuzulul Quran, acara-acara atau hari-hari besar Islam yang lainnya. Pernah tidak terpikir oleh kita, siapa yang paling butuh dengan acara-acara ini? Siapakah manusia yang paling butuh dengan acara-acara seperti ini? Kenapa kita datang ke tempat acara-acara yang seperti ini? Coba kita lihat 100-200 tahun yang lalu. Apakah semarak sekarang? Apakah sebanyak sekarang? Tidak. Acara-acara maulid, acara haul lebih banyak dan lebih difokuskan lagi di akhir zaman. Apa sebabnya? Ada gerangan apa guru-guru kita menganjurkan hal seperti ini? Membuat dengan semaksimal mungkin agar dihadiri dengan sebanyak-banyaknya orang. Ada apa? Karena mereka tahu bi'ainil basir. Mereka itu melihat, memandang kita yang hidup di akhir zaman dengan pandangan mata hati, dengan ainul kasyaf, dengan terbukanya mata mereka bahwasanya apa yang akan terjadi di akhir zaman sekarang. Maaf, 1000 maaf, kita kalau tidak dipaksa dan ditarik ke majlis-majlis seperti ini, kapan kita membaca sirah Nabi Muhammad? Kapan kita diperdengarkan tentang akhlak Rasulullah? Kalau kita tidak nonton TV di rumah, kalau kita tidak menghabiskan waktu kita di depan HP kita, kalau kita tidak menghabiskan waktu kita di depan laptop kita, kapan kita mendengar tentang Rasulullah? Kapan diperdengarkan tentang akhlak Nabi Muhammad, tentang budi pekerti Nabi Muhammad, tentang keseharian Nabi Muhammad? Makanya kita yang hadir di sini harus banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang yang pendahulu kita, yang menanamkan maulid di dalam hati kita. Mau seperti apapun orang memberikan komentar, mau seperti apapun orang mencaci kita, kita tetap mencintai maulid. Kenapa? Karena kita butuh maulid. Kita butuh diperdengarkan Nabi di tengah kita. Kalau bukan Nabi, siapa yang kita dengar? Siapa yang kita lihat? Hadirin, kita baru menjumpai HP ketika usia kita sudah dewasa. Namun kita seolah-olah disihir oleh HP kita. Tidak ada waktu yang kosong dikit pasti buka HP. Coba bayangkan anak-anak kita, keponaan-keponaan kita yang dari kecil baru lahir, setahun, 2 tahun, dari kecil mereka sudah menjumpai HP. Kita tarik HP-nya, nangis, ngamuk, emaknya ngamuk juga sama gitu. Kau nilai diam-diam. Nah, bayangkan mereka ketika dewasa gimana? Bagaimana ketika mereka hidup dewasa? Kita yang tidak tahu HP, tidak tahu gadget, tidak tahu internet ketika kecil, disihir dengan sedemikian rupa oleh HP kita ini, oleh orang-orang yang membuat bertujuan jelek terhadap diri kita. Bagaimana mereka ketika dewasa? Makanya kita ikut andil menanamkan hal-hal kebaikan ini kepada anak-anak kita, yang mereka dari kecil sudah diracuni, yang mereka dari kecil sudah dipengaruhi, yang maaf mulut mereka itu tidak lagi seperti mulut-mulutnya ayahnya, tidak lagi seperti pendengaran, penglihatan ayahnya. Kita ngerasakan sendiri sifat kita mau tidak mau meniru ayah kita, mau tidak mau meniru ibu kita, mau tidak mau meniru paman kita. Namun kita lihat sifat anak-anak kecil sekarang, siapa yang mereka tiru? Coba kita lihat sama tidak sifatnya dengan ayahnya? Tidak. Karena ada sesuatu hal racun yang dimasukkan oleh orang-orang kafir. Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur, beliau mengatakan, ingat satu fitnah yang disiapkan itu bukan untuk generasi sekarang, tapi generasi-generasi yang akan datang. Makanya kita bersyukur ditanamkan oleh salaf kita, ditanamkan oleh pendahulu kita untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Setidak-tidaknya, sesedikit-sedikitnya kita menghabiskan waktu kita dalam keadaan taat kepada Allah, mendengar salawat kepada Nabi Muhammad SAW, duduk dengan orang-orang yang saleh. Beliau Habib Bakar mengatakan, ayyuhal ahbabu sallu jahratan wasmi'ul alama hadal mashhada wasmi'ul alama hadal mashhada sannifu sam'i bidhikril mustafa warfa'ul aswata dhikran abada akhrisu aswata iblis allati ghazatil waqi'a tubshi kullada.
Rafa'a asyaitanu aswatal ghina wal ghawani wa tarani mal idah. Kata Abu Bakar, kita ini bersolawat kepada Nabi Muhammad tujuannya tidak lain tidak bukan untuk diri kita sendiri. Angkat suara kalian, terus siarkan solawat kepada Nabi Muhammad. Perangi syaitan-syaitan yang ada di rumah kita. Perangi HP-HP yang ada di syaitan-syaitan yang ada di HP kita, agar kita masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tujuan kita juga hadir maulid tujuannya untuk mengenal siapa Rasulullah, siapa Nabi Muhammad. Tujuannya kita mengenal Rasulullah, na'rifu Rasulullah wa nu'arrifu Rasulullah linnas. Kita kenal kepada Rasulullah dan mengenalkan Rasulullah kepada manusia. Kita promosikan Nabi Muhammad kepada manusia. Karena suatu hal yang sangat menyedihkan, ada seorang muslim tapi dia tidak suka dengan Nabi Muhammad. Dia tidak ada rasa rindu dengan Rasulullah, tidak mengenal dengan Rasulullah. Yang salah dia ataukah kita yang tidak pernah menyentuh hatinya? Bisa jadi dua faktor. Bisa jadi dia karena dia awam, kita tidak pernah masuk ke dalam hatinya, kita tidak pernah menyirami hatinya dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah, kalau kita belajar Nabi Muhammad, dari aspek manapun kita bisa mendeskripsikan Rasulullah, kita bisa menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Kalau kita duduk dengan seorang pemimpin, kita jelaskan bagaimana sifat kepemimpinan Rasulullah. Sentuh mereka dengan akhlak-akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah memimpin, bagaimana sifat karakter kepemimpinan Nabi Muhammad. Jangan dikira Rasulullah SAW hidup di kota Madinah, seorang yang tidak mengetahui apa-apa. Tidak. Ketahui hadir, Rasulullah adalah pemimpin yang suratnya sampai ke 17 raja. Rasulullah melakukan murasalat, korespondensi, surat menyurat ke 17 raja yang berkuasa di bumi saat itu, dengan stempel Nabi Muhammad. Tidak main-main surat yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad, di antara bentuknya adalah ancaman dari Nabi Muhammad. Aslim taslam, Islam engkau selamat. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa yang berani menantang raja-raja yang berkuasa di atas bumi ini? Sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah berkata, umirtu biqaryatin ta'kulul qura, kata Rasulullah, aku diutus, aku diperintahkan dari satu desa, kata Nabi Muhammad, ta'kulul qura, tapi desa ini meliputi semua desa-desa yang ada di sekitarku. Bahkan Rasulullah bisa booming di antero bumi. Rasulullah itu menerima 70 utusan dari para raja, dari orang-orang yang berkuasa. Karena apa? Karena mereka takut dengan kekuatan Nabi Muhammad. Masuki orang-orang pejabat dengan kata-kata yang seperti ini. Bagaimana sifat kepemimpinan Rasulullah? Ada orang yang berkata Rasulullah itu bukan orang yang kaya, Rasulullah ini adalah orang yang sederhana. Siapa yang ngomong Rasulullah bukan orang kaya? Baca tentang Nabi Muhammad, bagaimana kayanya Rasulullah. Disebutkan oleh Dr. Abdul Fattah As-Samman di dalam kitabnya, Kana sallallahu alaihi wasallam sariyan munfiqan la faqiran zahidan. Kata beliau, Rasulullah adalah orang yang hartanya banyak, lakin munfiqan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang berinfak. La yabitu dinaran wala dirhaman, tidak pernah membawa tidur satu dirham pun, satu dinar pun Nabi Muhammad. Bagaimana kekayaan Rasulullah? Kalau kita duduk dengan orang-orang kaya, kita jelaskan tentang kekayaan Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang seperti Rasulullah di dalam kekayaannya, sangat-sangat banyak. Bahkan Rasulullah tasaddaq wala yakhaful faqr. Rasulullah bersedekah dan tidak takut kefakiran. Kisah yang masyhur, Rasulullah didatangi oleh Arabi meminta kambing dengan Rasulullah yang ada di antara dua gunung, diberikan semua oleh Nabi Muhammad. Rasulullah dikatakan nahara ba'iran. Rasulullah ketika Hajjatul Wada, Rasulullah mengorbankan 100 onta. Kalau bukan orang kaya, siapa seperti Rasulullah? Harta Rasulullah, kalau kita lihat banyak harta Nabi Muhammad. Rasulullah itu mendapatkan humusul humus, belum Rasulullah mendapatkan sofi, belum Rasulullah banyak. Itu kalau kita total jumlah pemasukan Nabi Muhammad, maka lebih banyak dari para sahabat. Tapi kita tidak pernah mendengar riwayat Rasulullah menyimpan hartanya di rumahnya. Rasulullah membagi-bagikannya, wala yabid bidirham wala bidinar. Tidak pernah tidur dengan dirham yang beliau simpan.
Karena sallallahu alaihi wasallam inilah Nabi Muhammad. Kita masukin segala lini. Rasulullah qaidul jaish. Rasulullah juga pemimpin pasukan. Bagaimana Rasulullah memimpin pasukan? Memimpin pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang banyak. Pasukan yang tidak memiliki alat perang yang cukup mampu mengalahkan pasukan dengan peralatan yang banyak. Rasulullah pernah menantang Romawi. Tahu Romawi yang menguasai dunia saat itu. Hanya dengan mengirim 3.000 pasukan. Bahkan Rasulullah kembali mengirim 30.000 pasukan. Pasukan mereka paling sedikit 100 sampai 200.000. La ya khaf, Rasulullah tidak pernah takut. Qaidul jaish sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Rasulullah seperti itu. Rasulullah mengatur strategi perang. Bahkan yang sangat menarik dari Rasulullah. Ketika tahun 2 Hijriah, para sahabat ikut bersama Nabi. Rasulullah hanya memiliki 2 penunggang kuda. Akhirnya Rasulullah melihat dan berpikir. Akhirnya Rasulullah merumuskan satu perumusan bahwasanya orang yang berperang menggunakan kuda akan mendapatkan sahmen fil ghanimah, mendapatkan 2 bagian di dalam ghanimah. Ternyata berbuah. Rasulullah didik, Rasulullah tanamkan, Rasulullah berikan hadiah. Akhirnya tahun ke-7 Hijriah, ketika Fathul Khaybar, 200 pasukan menggunakan kuda. Kalau bukan qaidul jaishnya Nabi Muhammad, tidak mungkin dalam 5 tahun bisa 200 pasukan kuda berjajar rapi menyerbu benteng Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek manapun bakal kita temukan siapa Nabi Muhammad. Kalau kita duduk bersama dokter, sebutkan tentang mukjizat Nabi Muhammad di dalam ilmu kedokteran. Rasulullah mengatakan idza dakhala dzubab fi syurbi akhidikum falyaghmishu. Kata Rasulullah, kalau ada lalat masuk di dalam minuman kalian, masukkan. Fa inna fi ahadad janahaihi daun wa fi akhar sifaun, kata Nabi. Karena di dalam satu sayapnya itu ada penyakit, satu sayap yang lain ada penawarnya. Dari mana ilmu kedokteran itu? Nabi Muhammad, mukjizat. Bahkan Rasulullah SAW ngomong apa? Nasiyati biadik ya Rab. Rasulullah ngomong, kepalaku nasiyah. Kalau kita buka nasiyah itu adalah kepala yang diubun-ubun. Kalau kita tahu otak mungkin itu yang mengatur gerak-gerik kehidupan kita. Kalau kita pengen marah itu asalnya dari nasiyah. Kalau kita pengen sedih asalnya dari nasiyah. Kalau kita pengen ini asalnya dari nasiyah. Rasulullah mengajarkan kita bahwasanya nasiyah dipegang dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan ajaran dari Nabi Muhammad, dari siapa? Kalau bukan Rasulullah adalah tabibun nas, dokternya manusia, siapa? Ini Nabi Muhammad. Kita masuki semua aspek lini manusia dengan Rasulullah. Kenalkan mereka siapa Nabi Muhammad, sampai kita mengenalkan mereka bagaimana perjuangan Rasulullah. Kalau kita bahas perjuangan Rasulullah panjang lebar tentang Nabi Muhammad tidak akan habis-habis. Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Sampai akhir zaman sekalipun kalau kita membahas tentang Nabi Muhammad, kita tidak akan habis-habisnya. Kita berdoa semoga kita diberikan Allah hidayah untuk selalu mengkaji tentang Rasulullah, mengenal tentang siapa Nabi Muhammad, siapa Nabi kita, dan diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mampu menebarkan cinta Nabi Muhammad kepada semua umat manusia. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadza ma'akum lakum ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullahu khairul jaza. Kami ucapkan kepada Fadilatul Habib Hasan bin Hamid bin Umar Al-Habsyi. Dan acara selanjutnya talqinuz zikir dan doa penutup yang kita pintakan kepada Fadilatul Habib Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab dan Al-Faqir Ahmad Fahri Zaman Darsya. Minta maaf kalau ada kata kami yang salah. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita talqin dikil, kita doa syifa kesembuhan untuk Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Hamid bin Syahab, cucu daripada sahibul hal yang kita kenal dengan Habib Ubud
Habib Ubud Dujung Sahibul Khal Habib Hamid bin Umar bin Syahab Annallah yashfihi shifaan ajila shifaan la yughadiru ba'du saqaman wala alaman ala hadhin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من العاملين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين ولا مطرودا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولي نعمتنا آمين وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا فنسألك اللهم يا الله فنسألك اللهم يا الله فنسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا ولما قضيت حاجاتنا ولما شفيت مرضانا. اللهم يا مجمل لا تحمل إن من عاداتك الجمال جمل الدنيا والأخرى جمل الدنيا والأخرى جمل الدنيا والأخرى خليها تعبر سهالة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول تقبل الله منكم taqabbal karim. Masyaallah habibnakumullah, dengan selesai doa tadi maka selesai acara kita, persiapan untuk sholat minta